Iyo uganiriye n'abantu batandukanye bakubwira ko icyorezo cya COVID-19 cyakoze mu nkokora ibyiciro byose bitandukanye, baba abacuruzi, baba abakorera leta ndetse n'abikorera n'abakora imirimo itandukanye. Byaje kudutangaza ubwo mu gihe gishize mu nkuru twabagezagaho twaganiriye n'abakora umwuga utemewe mu Rwanda w'uburaya, bakadutangariza ko ngo abagabo mu gihe cya COVID babuze, yemwe bamwe ntibatinye no kudutangariza ko hari n'abakorera amafaranga 1000 cyangwa se 500 muri iki gihe cya COVID, bakavuga ko ngo umugabo ngo batagira mu kabari kandi niyo ngo bahuye ngo adapfa kurekura amafaranga. Byaje gututungura noneho ku murongo wa telefone twakira umwe mu bavuga ko ari abapfubuzi. Uyu mupfubuzi ubarizwa mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali yadutabarizaga avuga ko ngo ubu nabo ngo bashonje mu gihe cya COVID-19, dore ko ngo abagore bapfuburaga aribo babishyuraga amafaranga, ndetse dutangariza ko ngo bashyize ku giciro cy'amafaranga 15,000. Ni ikiganiro kinini twagiranye ku murongo wa telefone kibanze muri ubu buryo. Ushakira umugore rero nakwipfuguriraga kandi nsigaye mfite ingufu, nsigaye nabonye ibyo kurya, nsigaye ndya inzoga nanaziritse. Ukama umugore urapfumye namupfumura neza. Ngewe iyo yanguriye inkoko akangura na byeri, ntabwo namwishyuza menshi ni 15. Aho se baragwa koko uva nkubwire. None se sinajyaga nyabona, usibye muri no misi narakennye nanjye inzara yaranyishe muri COVID, urumva? Bajye bayama koko. Okay. Uba nyine nkubwire. N'umunyamakuru kandi ukora ibintu byiza, wejye ushakira abagore nyine bameze nk'abo ngabo bo gupfubura. Bo gupfubura mbacisheho. Ntabwo najya mbaca menshi. Urumva? Ntabwo najya mbaca menshi. Wajya baca ngahe? 15 akangura inkoko, akangura na byeri enye zonyine. Enye kandi waravuze ngo byeri waraziretse? Nyine naziretse. Ndoja ndishobora kubona imaze gushiramo nanone. Bari barananiwe n'iki? No kunywa inzoga nyinshi cyane. Mwirata n'umugore undusha ibinure. Ariko bakakanya maze kuva muri COVID-19. Kwa gatatu kuri 24. Icyo kurya nanakibuze, urumva? None inzoga ndayigura. Ariko ngo umuntu n'iki turi gukora. Urapfubuza muri gukora? Niyo ukama umugore ufite amavuta ya mugabo we. None se kabigeze kuguca izuru, noneho bararikasura bizimeze nka nibarikuraho burundu ubwo koko ntuzabura n'ibibazo. None kuzuru barikiye turwaniye ku ndaya n'uriya musirikare. Yes. Ubu ngo hari ikibazo cyabagiye, ariko twumvikana ngacishaho. Harya mbere wari wibye? Oya? Wari wiyibye nyine? Yari yaneye mu rugo nishyuriraga. Reka nkubwire, reka urumva? Kiriya ni igihugu. Muri make dufite ko abapfubuzi mwasuye mu kazi. Akazi mukarimo, akazi karimo kameze neza. Telefone yawe ngo ntigibamo izina ry'umugabo n'abagore gusa? Oya, uzanare mfitemo abantu 600. Urumva? 550 n'abagore 50 n'abagabo. Muri make murasaba ubutabazi n'ubuvugizi nk'abapfubuzi kuko mwaburiwe. Uno misi indwara yateye ikibazo. Ni ibintu bisa n'ibidasanzwe n'ibintu kandi kwiyumvisha bigoye kugira ngo wumve ko umuntu ashobora gutaka ngo yagizwe n'ingaruka za COVID-19, baba bakora ibikorwa bitandukanye muri segiteri zitandukanye, haba mu buhinzi, ubworozi, ubucuruzi, abikorera, abakorera leta no mu bindi bigo bitandukanye. None n'abitwa abapfubuzi nabo bakaba bongeye kugaruka kuri iki kibazo. By'umwihariko uyu twaganiriye akaba arigeze gukatwa igice kimwe cy'izuru n'umugabo wamusanze ku mugore ngo yagiye kumupfubura mu mujyi wa Kigali. Ku nkuru ijyanye n'abapfubuzi ndi Celestin Ntawuyirusha amaboko, BTN TV.